Kikat cukan hingut ki MLA kila kren benyi ki betut dokhat met haba kila lik ban pan jingi rap naki. Ya kene la yatu da uba Starwin Kharjana Presiden ka Khasi Disability Association haba kren shikilat patai kubor haka arpu artrik ulber araja arpu ar hachlong press club. Uba Kharjana ulai tu baki ni ki MLA ki bempat kwa ban pen pau kerteng kila kren da ki tin ki bokor haba ki beri betut dokhat met kilik ban pan jingi rap. Dak boong wat ia ki bepej kimla ban yarap kumno kin yarap ia ki betut dokot men halor kane nakaleng ke kunhun kan sakot ia ke jingelang ban pen pau portei ya ke jing syakren ben hakite ki MLA namara kat kum ke ji thu jong ki bri ki bri juduna dekat net kilap ba kidon ki MLA hapo ke jela Meghalaya ba ki ong dakat ye ki bam kilik panjirap kini ki bam yoi hikmat te ke jubab jong ki galong ba dakat ye bopet ngamla ban yarap kumno ngan yarap ki bom yoi te nanga sudan taman ong komne lada pimot ban yarap te yarap bet lada pimot ban yarap keren nak ba jai te nyiru nyinuman su hi ban panjirap hi dei kai ke jingkwa jongi ban panjirap ki kum makini ki por kumenta ki bnai ni don kam ya ke income certificate ban apply ke ni kan employment alwan le se lada ngilik kumangi hakum ke ni ka por ban pan income kila don lupa kata ke jingmot ku bokum kata te lada don lupa kum kata ke jingmot kum kata dei ni ka pen artati ni wat ban pai khmat sia kini ki MLA ki belaji ki bangila jit dengan tau ai nak benda jongi apa asam ni te nakaliang jongi ru namar ba kini ki ni yo ye kum kita ki bro te hakini ki benai shua ka election mentau snem te nyin lumlut ye ki bri ki bena juduna do khatmet ki ba ye kendu ye ke jing yin pelong da ke jialang ne silong ban ye keren ke jing ka ba pi kendu ha bede ba kini ki MLA bila pijit na hunta san snem pen pau ta khanang bangin yo pen pau lut kilat patai kubor bakin tip ye ki kam jo ki balale nak menta jongi bat nak menta ka imlak salang hi berpoi long ye kata ngin nempat ye thu mo nomor ba kambaha pada pangan ye ngan nempat ong ye kata nomor ka ngalayo sio ba kidon ku gawan ye thu yana ki membar jongi ki blen thu yana te ba ide na is sili kat ko ji sio te we arut hi te long kung kini ki ngim ko abakan jia te kada pikiran gumta kalong gumba pikiran ibenya ni te niru ni don kam la datang ka ka bapi kersan lang nam ta ni pi amen sim nam ta ni pi ni don kam kot jing tho na pi rap ni tang ka taru la biang ni don kam ka pisa tingka te ni don kam tang ka tin tentu kan pham pi kum upa ke jong ka constituency kata kala biang na ta jogi ti bri du juga ina kibri juduna kan kat kum ka jing khain araja khalwei ti don sau hajar te lada kumno ki bala don ya ka epic marsiliang ya kata tim don bet te lada dei haki constituency ki barit kamut kibri juga dukunet kilala ban penjob yung no kandidat no te na kata kadao niru ni don lakal jong ka hok ba ngin rai rem bat ngin rai job ya no kandidat no bayen election te na ta kadao ni don tang ban pensio kum ni lada kila iben yengi hakini ki sansnem ki bila no te nakaliang jongi ru kumanga ong ipi bangin salum lang na kajilang bangin penpau pat ba ro hanta kai ka ba ki kila le nam ta jongi lada de bila kerku lane ki bila iben te hanta in sakti pat ba lut hakane shua ka election ar hajar ar pulai